Alright mga kasin, iti deti nga gundawin ti nga ro din rugyan ti palakaybasa ti surat ni Dani iti Cagayan Province nga napauluan iti Mamartek ken Umel. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam nga Dani. Dear Kasin, sakbay man ngayon nakisalaysay kasin yung dati pakasaritaan ti parikot ko nga kayat ko nga itaklin iti programam. Kablaawang kay man iti naragsa ka baro atawenyo amin di tanemar si studio. Nangruna ken ka nga timon dito nga programa nga magusgusto ak launay nga buybuyaen gaputa saan lang nga adu dagiti adal nga mapidot kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan nga kay kambyag. No di kay talaga nga makaikat bannog ken stress ken makaitad liwliwa permel elek kuno kwa numan sang ko mabuya iti live tunggal agsasango kami kadagiti kainumak iti arak ket napiala nga pagkakatawaan mi nga dingdinggen wenno bibuyaan Jack pulos ni namnama nga iti maysa nga aldaw ket siak tumet ti maysa kadagiti mapadayawan nga agsurat ken maibasa iti surat na. At dangamin parikot ko kasinyo nga kayat ko pabalakatan kada kayo. Iti kalabes, naadaan iti live-in partner nga ti ammok ket ison ti agbalin nga katakunay na ko iti tungpal biyag. Tayong pagarup ko idi nga naidumdum maisuna kadagiti imun una nga kina live-in ko. Naidumduma ko na gaputa kadagupan kadagiti ex nga live-in partners ko ket pasigda nga nangiwat sumanao na nantangsit ti makadakes pabainan na ka kadagiti kainumam kasta nga rod ti napasarak kadagiti naglaba sa babae ti biyag ko kasinyong isong karon nga awan ti pinakasarak kadakwada tatunggal tumao din dati ugali da nga sumanaon nangiwat wangsit da kada ay na apaan da ka kabayatan nga agsasango kay nga babarkada kakainuman deta launay ti jak kayat kasinyong ta kayat ti maibabain no pay dagiti kainumak dagiti babarkada ket agpapada kami met ti problema ang ti kayat ko ket siak tinaidumduma kada kami ti kayat ko ket kada kami ngagbabarkada ket siak laeng kumati tinaidumduma nga awan ti asawa na nga sumanao nga bungangera dati awan ti mang pulis awan dati may mang suksukon nga sao siak ngamin kasinyong makuna nga mammartek no pay agtrabaho akmet angem kalpasan ti trabaho sa pulin ti bagikon ti arak kastamat na iti barkada iso nga rod nga awan ti nagbayag nga live-in partners ko tatunggal pabainan na kon kadagiti barkada pagtalawag mo no kwan nasaysaya at pay kunak no awan ti live-in partner ko when awan ti makuna nga asawa kasin nataltal na ti biyag ko, nataltal na ti lubong ko, tunggal mapanak makainom kadagiti barkada ket awan iti sumanao nga umay mang suksukon kanya. Saan nga kasla kadagiti babarkada? Isungar nga syaklat maud udino ko kada kami. Ta saggay samot nga masukon dagiti asawa da dagiti kainumak. Angem tunggal agid da ako ni tirabii ken no makariingak iti bigat panpanonotek sa balilaeng met no adati kain inarakop iti agpatnag sa balilaeng met no dati adda kalinlin na ilo sa balilaeng dati addamot iti mangidasar kadagiti kasapula mangistimar ken ka mangilaba kadagiti brief mo kada arwatem mangidasar ken ka iti kanem ano mabannog ka nga agapot trabaho sumangpet ka nga gapo nga nakiinom iti arak ket adda iti mangidasar ken ka iti pangrabiim iso nga
Apalan dakman idi dagiti kainumak gaputa awan ti sumanaw nga asawa nga mangsuksokon kanyak tunggal aggiinom kami. Angem iti kaunggak umapapalakmet kadakwada. Taamok nga no agawid dan iti balbalay dan. Ket no maturog dan. Adda asawa da nga kaidada iti agpat na. Adda asawa da nga kalin na ilo da, nga tunggal makalagip da ket adda kuldingen da nga asawa da. Adda kanaig da. Ay. Iso nga, dayta ti problema idi kasinyong ngemjak ni namnama nga dumteng ti maysa nga aldaw. Nga addan to dumteng, addan to maamamok, addan to sumangbay nga babae ti biyag ko, nga isunti na idumduma kadagiti babae nga naglabas iti biyag ko. Ket kastaman nga rogyak ti amin kasinyong. Ay, Dani, green card. Green card ko na. Green card. Anya ti orasan. Pita, ti trabaho kita tang. Isugaraw. Yung retawa ti trabaho. May nakbala itulod anak ko, ket na amumot nga, ada arthritis ko, daroy, ada perayubak, isuka sa anak nga makamaneho iti tricycle. May green ka na, bumangon ka, ket na, ada gururay nga players. Yung players ay tatang. Ada nga rod tayo nga taga-kabangibang nga barangay, nga umay ka nung makitong 8. Idiyan tagkubo ni tatam nga Pedraw. Imot ni tatang, di kayo pala na makitong it aya. Apet na pala naturid nga makitong it kada kayo at atiwin nyo mo idan, di kinalaing nyo nga makitong 8. Ada nga rod ti dayo baraw. Ada iti naturid nga imay di mayo kat na di daan mo nga ada mo't lalaing ko nga makitong 8. Alan itulod daklain iji kalapaw ni tatam nga Pedraw. Ni tatang mo't amin mo't nga diyo mo't agmanehon ti amoy mo't sigod. Matigarot ti saka kunak mo't king ka. Kumamano saan nga di kugtar dati mo tao. Alan abaraw. Mo't ni tatang. Alan dahil kang kanto iti kwarta ang barataw. Intulo atiwag dati dayaw. Duwada kanukat nga dayaw. Mo't ni tatang. Ano mo't nga. Dahil takat ngamin talaagin inom ti arak ti ubram. Iso nga kasta nga nalado ka man ibimangunan. Kinastunggal bumangon ka nasakit ta ulam. Manuman ngamin tinainom yung dirabe eh. Anyaman nga oras ka nagawid kan. Siyempre, ambo yung matatang. Siya klata ti maudi nga agawid at siya nga rin ti awan asawa na nga mangsukon kanya. Ngay day tapay ti problema. Kasadong ngamin nagalisto kang mauma kadagay ti kalibin mo. Iso nga awan ti mangtinggar king ka nga aginom iti arak nga takekekat mo nga oras nga panagawid. Kaya awan ba't nga rin ti maanusak kadakwada tatang. Tanay matangan nyo, no kasano nga, kasanot kinangiwat kada kinabungangera, dagiti naliblibin ko. Kasano nga dida kang iwatan ka tamang lagar anak, ti obram-baraw ka la, bumagong ka kindain-tintan. Malalalaw kong tatang, umayon. Basta, baratuan dakto uwen, kung nakbut king ka. Ala, ang agdiram usan, tapaan darim taon, di tricycle. Uwen, tatang. Ay, tulatan baraw. Lain kan tulatan di balaya, hintayin kan tumanganan. Taon. Day gaya man. Day dati dayo akong kunada. Sino kadakwada tatang? Day lakay. Kunada ka, na-isem ka numot nga makitong 8. Ay, kitak ba na, tilaig na. At damot kadwa na nga balasang tatang. Diya ka buah. Anak na siguro. Magurin ka. Kaya asid kan takasarita ta. Ay, naku ba yung balayan ng guri ka? Nalapsat mo't gayam. Di kadwa na nga balasang tatang. Day, taka ba day? Ang kursurada ka ba day? Tunukuan no mauma kang pagtalawin man yung balayan. Ibagak lang ang nalapsat tatang. Advance kayo malaw na yung panunaw.
Kat kastabot nga talaga. Tamok nga dalalaing mo nga agpasungbat iti babae. Ta saan lang nga nataer ka. Nalaing ka pa nga sumao. Kaya teta mo timal ala kadak ina. Natawid ko kada kay tatang. Malaw may kakiddain tanay. Tayam amok mo tibagi kadeta kalabang ko titong ek. Pare. Ay pare. Sika ka din, dati agapod dita kabagi mga barangay nga may dumayo titong it dito. Ay, wan pare. Naimbang bigat mo, tata. Naimbang bigat mo, barok. Sika ka ditibay sa kalaban me. Ay nasaan? Naimbang barok na ito, imenak lang intulod dito. Kastaya. Asino mo dita kaduam, tata? Ay, dati balasang ko, dito. Balasan ko nagpakuyog saan nakbat nga palubusan ni bagat ko no saan ko akadwa ni Marian nga anak ko. Marian gayam tinagan na. Ay, makiam-amuak mangkingkwana. Ay, ala, umay kagaro dito pare. Ipakita king ka dito kalapaw nga pag-ayaman tayo. Safe dito. Awanti agtiliw dito. Kadwa tayo, di giti opisyalis ti barangay. Ay, nasaya at ano kasta. Ala, asitgak mangkid de. Neta, saan da nga kumit kita? Asitgak man dati balasang, tamakiam amuak. Ni, agdumdumog matlata. Managbabayin sa. Miss, ay, mabalinti makiam amuking ka? Tinalyaw nak lang. Sa nagdumog man. Miss. Siya gayam ni Danny. Tatang mo gayam dati may dimayo ititong it dito eh. Tinalyaw nak lang man. Sa nagdumog man. Pakipot sa amin dati Saan na mabalin kanyak dati At daayamot. Saan nga kumpet ken Danny Boy nung babalasang ti pagsasalitaan. Dito nga laing ko nga dumiskarte iti balasang. Miss, nangig ko nga Marian tinagan mo. So ti imbaga ni tatang mo. Siya gayam ni Danny. Tatang ko mo dati kadwa kita nga lakay. Babaling ka diti makiam-amuking ka. Tapos saan ka nga maboring nga gurure kini tatang mo, bayat nga makiayam itong it, edi adak nga kasarsarita. Tinalyaw nakmanan, ang dimit pulos simungbat. Apay, saan nga tanga, mapugian kanya. Wano talaga nga managbabain launay. Balasan ko! Umay ka dito! Ayaban mo't itatang na. Ay na, baraw. Kasasaom ka di, ti anak ko. Ay, damdama, adala salsalud-sudag, tata. Ay na, saan na ka nga sungbatan ti anak ko? Anya. Apay mo, tata. Managbabain launay ti anak ko ya. Ay, saan? Managbabain ngagpaisaw ang saan maganda itatinga po na no ape nga saan na kang masungbatan? Anya ti kayo asahon, tata. Ay, sigod, when no inborn nga umal ti anak ko. Umal? Wag, saan na makanggag labasay. Ang di na maawatan, at siyempre, umal cancel out. Anya? Sayang mo dito nga balasang. Naglapsat. Angin. Ay, kasta Ay, inborn nga ko na yun, tata. Tata. Ay, word. Mano ka diti tawon ti anak yun, tata. 33 na naabaraw. Inauna laing ti talo at tawon ng siya. Mayat. Saan ba't na malasin nga bakbakat ng siya? Uno natataingan ng siya. Ay, apay, tata. Pinalubusan man ti asawa na. Dito may manugang yung nga umay. Sumurot ka na kayo. Ay naawag pa'y asawa ti anak ko. Kasano ko makaasawa kat ubal nga raw. Awag mo ti mga araw, mataubal. Kasta ka di.
Umel. Ay, sumal lang awan ti mga arma. Tadi namat ang mga sungbatan nida. Tadi namat maibaga. Ni, agda na panunot ko abigla. No umel deto nga balasa nga nalapsat. Nga awan ti asawa na. Ket iso ti maasawa. Ha, sigurado lakid di nga solve ti problema kon. Ha, itaklaing nga na amiris. Nga no dahitoy nga umela balasa nga nalapsat ti maasawa. Ket iso ti makalibin partner ko. Sigurado lakid di. Nga saan na nga maaramid dagiti inararamid dagiti naglabas sa babae ti biyag ko. Ken dagiti asawa dagiti babarkada. Mayat sa. Makaasawa ak lang aruden. Dati saan pa nga sumanao. Tadi na amo ti sumao. Ay, mayat. Di saan pulos nagreklamo? Saan nak nga ang mga sungbatan? Ha? Ay, dati kukuhin pala dita, di ka pala agawid, sika, baraw. Ay, tatang. Adya data kasarsar. Agsasao ka nga may salita. Ay, awan, tatang. Tatang, kwa, umay kanto man itulod dubigatin, tatang, no, agtutong it kay manayin. Alawan, sige, gawid ka karuday, den ka manganin. Anya di ko nang pare. Paring Dani. Di ko nang pare. Apalandak. Sigo din nga apalandak. Gabutaawan iti asawak. Nga sumanao akas ka na kayo. Ngayon madadan doon nga apalandak. Apay mo't nga apalandak ka pare. Ket. Dandani akon maasawaan manayin. Anya. Dandani akman nga maadaan iti live-in partnerin pare. Ngem this time, ita saan ton nga nangiwat akas laka dagiti asawa yaw. Anya? Dayamat kasta nga asawa. Ay na pare, numamartek tumad lang akas kada tayo. Sigurado nga pagsawsawan tulat ta ti asawa na. Deta ti nagbidot hamon pare. Kitaam, digiti kainuman ta itay. Digiti imuna nga talo nga nagawid. Imay sinukon dagiti asawa da. Sa da pinagsawsawan. Ket uray si ka, sumaruno ka matay. Mamati ka kanyak. Sapay kumata saan aman. Ket sak pare, maadanak to man iti asawa. Yung sa anak to nga maitulad kada kayo, nga suksukunin na. Nga umay na pagsawsawan, nga pabainan, nga kas kada kayo. Adayamot kasta nga babae, mate. Adda ko naklangarod. Para makita, pare. Wen, urayan nyo. Into niyawid ko diya balay. Kat umayag makiinom dito, sigurado. Saan nakto umay sukunan kan pagsawsawan. Adayamot. Para makita ko naktumanan. Jak pati, jak kita, pareng Dani. Wen, pareng pitong. Tandaan ang tisaok. Apalandak to. Ay, pitong, agawit kan. O pala lamang ibabain ka. Ibagang ngayon ka lang gumatang ti sigarilyo. Ay, speaking of the devil, data ni bakit mo, parang bitong. Ay, unag pa isa. Bitong, magawit kan. No, di mo kahit umay ka, durab-durabin kita. Hindi. Lato magdirkan. Sakbi nga umay nakadurabin ni bakit mo, parang bitong. Ay, nakarudin pare. Katne, agungat ni Mrs. Sain. Malaking kambarog. Yan tangay na itulod na ko. Dito yak pala yung tatang. Anya. Apay bakit? Agpanginak pa lang matatatang. Nagganas na ti nagmay ti angin dito yung talon. Kanupay mo't nga. Kaya't mumuti maanginan pa. Arak at ikulam. Apay, anda ka di arak dito yung tatang katawamay. Mala. Uray ko lang dagiti katong itak. Hindi ka bangi, nga agapo di ka bangi ibang barangay.
Nagbayag damot na. Ni Jaydan, simmang puddan. Ket pudno ti atap ko. Simurot manen ni Marian. Wow. Nalapsat na talaga ni Marian. Oh. Gundawayak to into no may sana. Inton madaman nga agtungit dagiti lalakay. Taramidik to dati panggip ko. Agsagada ka, Marian. Asawain ka ita. Isang put ka jabalay. Adala pa pananta. Intagpaspasyar. Tapdo saan ka nga maburing, Marian. Uy, mayat ije pa pananta. May kakit din. Anya, jak mauawatan deta isinsinyas mo. Basta umay ka. Aglugan ka di tricycle ko. May kan. Inta, taji balay, kasto balay. Mangan. 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 Basta, mangan. Uminom ti soft drinks. Wen, amok, mabising ka di. Mabising ka, buksit mo. Nagtungin, naawatan na, mabising. Umay ka karo din. Si kaglugan ka di tricycle. Taintan, ijabalay. Tainta mangan, kin uminom ti soft drinks, tapno nuhang ka mabisinan. Apay tutudom dita, kalapaw. Agsublitan daw. Nagsublitan to dagos. Magkalpasan ta nga mga. Kunaklata na. Uri saan kun maawatan. Basta importante, maipang ko iso na balay. Indan, naglugan ka. Di saan ka mabutbuteng. Madamdaman di makan. Umi kapalit iti silid ko. Uy, duwata lang dito. Duwata. Awan ti makakita. Kuha nga min. Gaputa, siyak. Gayataking ka. Puso. Amo ti puso. Agpitpitiking ka, Marian. Uwin, napudno ti panagayat ko king kayso nga, amok nga awan pa iti asawa, ta iso ti ko na ni tatang mo. Awan pa iti asawa, kas makita, may sakti ti balay. Uwin, kahit ka nga asawaan, ni mo kayat, si kakin siyak, si ka, may sa agasawa, bukil ta iti pamilya, si ka, sikog, aganak, gasawa ta, kahit mo, gasawa ta? Sigurado ak. Mahan kahit ka. Agsangit ka? Ay saan? Saan ka to pagsangitin, Marian? Promise, cross my heart. Krinusak dito puso ko. Anya, di ka maawatan. Ni tatang mo? Ay, sak makam mo. Saan na tamat siguro nga kaguran? No, takderak mo, ti arami din ta. Takderak ti mapasamak ka data. Basta, diyak maawatan. Sige, makaambuditan. Basta makaambuak. No, agungit man itatang mo, ibagak nga takderang ka, asawain ka. Tapno awan ti masauda. Umikan, agidatan, dakidata, kita. Agkasto ita. Tapno no adda. Mabuta nga pamilya. Hanga palakpak Chay, kasjay. Nararami din ti doa ti agasawa. Umikakit ti, umikan.
agawid kan, madi adata dituhirin, madamdama manganta. Umikan, umikan, agkak lagi di bibig mo. Kitaan, kaya't mumut lang arod. Umikan. Naganas saan ka di? Oh, marako pa rin. Kaya't tasawan. Kaya't nan. Kalita. Inutik ikatanti pagan-anay mo. Ha? Labos. Inutin tatag labos. Kastoy, sakti mo na. Saan nga nagreakin? Kaya't nan, sigurado. Kung naktupay ka. Adaya, mati saan nga kumpot kin Danny Boy. Eka. Siya kung timangik katipagan nanay mo. Anya? Basta, takdirak ito. Takdirak ti mapasamak ka tata. Saan kanto nga baybayan. Itong palka, Marian. Cross my heart. Hope to die. Ni. Isumot ti nang ibabati. Paldanan. Alaw, kahit nasawin naawatan na. Wow. Sana kalagbidot. Nalapsat na talaga. Pati pamagina. Champion. Oh my God. Agidatan. Marian. Ni. Indurunak matan. Anya? Anak ano? Anak ko nan. Gasla, ti bagbagam? Bagbagam, sikat ti akirabaw. Sige. Makambukan, Maria. Basta lagi di, matuloy dati aramidin ta. Ni. Nalaing mamagayam. Isumutin ti mang roman sa kanya. Ay, Danny Boy, naglaing ka nga talaga. Ha? Ni. Opo, Diyos ko. Ni. Umal? Mangan ti hotdog? Hindi. Ababa ti dila na sika. Nataragsit ti dila na. Opo, ababang nataragsit ti dila na. Opo, Diyos ko, Jack maninam na mga kakastiyog hayam ni Marian. Abay. Ay, si kamot ti agdatan. Siyak ba ti agarabaw? Isupay ti mangisuro ti aramidin me. Samot padas na dito. Sana balin. Sige, siyak ba't ka road? Ti rumabaw. Romansaik mo. Irugig di ti barukong na. Kaslagas asog ba't? Kaslagag asog nga ukan. Anyang bayat na ta? Gaputakin na ti hotdog ko. Kanagmad na ti bibing ka na. Ang imaguri ka. Naraber. Ang utek mo muna. Anya? Nini, sinyas naman nga kinan na dati kukwak. Ganaskin kanik matiko ka na. Agurik. Ang utek mo muna. Mayat. Awan di bang ibang ina. Mayat.
Madlaw nga. Madlaw nga. Agbugbugo. Sige, sige Marian. Kanakbot ka ron. Nini. Agpungot. Agpungot. Sige. Angin, sige, okay lang. Anya, si Kantia kirabaw manin. Sige. No isuti kahit mo. Mala, bumahong ka karon. Taagdatak manin. Naawatan na ka. Mayat mo't gaya. Agkin naawatan kami magaya. Netan. Tinugawan na kon netan. Inyusok na. Wow. Opo, nalayang kabalyo siya ka. Ito yan, makaasawa akong di saan nga nagiwat. Saan nga sumana ko. Yawid kong taon. Ag-live-in kam ton. Tapdo apalan dakton dagiti babarkadak. Uray numapanak to agbarbartek. Saan to nga sumana o ti asawag? Saan nak to nga pagsawsawaan nakas ka dagiti kaino ba? Paano? Oo. Kunagbot ka na kayo, pare, pitong, kakadwa. Ay, nagkasat ka talaga, paring Dani. Uy nga ron, paring Dani. Kasladyak mamati ide ang emne. Pimay sumat di bagamang pimud na. Kasano ngamin nga sumana o ken pagsawsawan na kay asawak ita nga kabaraw. Saan mat ngagsasao? Naumil ka ron, pare. Uy ka ron, pare. Oh, na may sa anak ijay, paring Dani. Aging mayad deta. Mayad deta na namin mo. Ta sigurado, nga saan nga kaskadigiti asawa may, saan na ka nga mabalin nga pagsawsawaan, ta saan na ka bailan. Deta nga ro, ti paglaingak. Deta nga ro, ti pangatiwak ka na kayo. Isong apalandak. Agpapada tayo nga da asawa na ngem siyak laeng ti saan nga masuksokon ken saan nga mapagsawsawan ang kaskada kayo aray ko anday ko anya apo nagsakit pinang urbo ti ulaw Paray, di asawa magayam da ita. Apo, nagsakit. Nagsakit, nagdugol ti ulo, paray. Wala tapin ang urna ka, paray. Anya, apo. Agawid ka kanong, paray. Layatan ako sa anan. Agawid ako, Marian. Ay, nanamutay. Agasan ta. Ay, aray ko. Saan yun na itipil atatang? Ay, di takot gabain. Di ka gayam nagpakpakada kay di Marian gaasawam. Saan nagpakada na tatangda? Ay na, di kam tumulakit na awatan. Ay, ita, anya tinapasabak. Pinang urnakan. Anya nga ta jimpang urnakan yak tatang. Ay, tsaka buah, nagdakkel, titugol na. Ay, di mo urayan. Nga mabtak ta ulam, tulso marno. Anya, amok no nakaasawa ako, ti saan nga sumanao. Saan nga ibabain nga pagsawsawaan, kadagiti barkada, kaino ba? Anay ko, angin, saan nga sumanao nga agpaisaw. Angin magpang-urma, tatang. Ay, databagang ganab mo, agnakim ka kumaitan, baraw. Anay ko, tatang. Anyo unay dipal ko lang ka. Nasken ngagsarita ta, Marian. Oy, Marian.
Marian, pagpagunyan ka. Pangmangang kamulatang. Marian. Jakay dyan mo yung rabi. Iso nga. Tumalaw kan. Tumalaw kan kunak. Tumalaw kan. Ako pa aming arwatem. Agtaalaw kan. Agsubli ka niya pala yun. Jakay dyan mo. Api dinak maawatan. Api dinak mangmangeg. Nilayatan na kung man. Saan na ka? Api layatan na. Kunak tumalaw kan. Tasaan tan ka agasawa. Jakay aglipintan. Di ka kayatin. Ana? Ay na, nagrigat ka kaawawatin na naya. Di ka makawawat, kunak, agtalaw kan. Diyak kayo tinaramin mo, tapi nakon mo kita nagdugulak. Ana, api awisan na kamangan. Kunak, agtalaw kan. Apay, di mo among agbugkawang kan. Ay, mapagtitak na tayo. Pagtaltalawag, di na maawa. Ay, kasalok ko ngayon pagkagagtalaw. Oh, Diyos ko, aya. Ano? Apekto gawak. Mangantan. Ha, nagtalaw ka kunak. Iyaban na kamangan. Agtalaw kan. Ay, ako. Kanya tayo ito siya. Ala na tatang. Anya ti magbagabaya baraw. Nakay man timang patalaw kay ni Marian. Ay, dim to pa'y mapagtalaw, sakto lakit din. Hindi na nga rin maawatan. Kiti anam na maayam no sakti mang patalaw, maawatan naman. Among nga ubel kan sul out. Nam na maayam nga maawatan na. Anya nga rin teramidik tatang. Anong sama tay subot ti kinayat mo. Ti kasayaatan nga ramitin baraw. Saan kan nga mapan makin-inom? Kinumapang ka makiinom, saan ka nga agbaybayag? Tuladam ni kasin mo ngayong yung. Hampay kiti makiinom, mapala makimiting. Haan, serious lang amin natang. Ala na, jak kahit tikas jay. Ina nakabutbutan. Ape, di mo kayat. Di mo ka di maikat, data kinamamartik mo baraw. Apay, data lat napatagking ka, data arak. Saan, natang, si kamamot ni kas jay nga. Idi ko di mo kayat dati sumanao nga asawa nga umay nakapagsawsawan no maladaw kang agawin nga mapan makininaw. Kaya ita, saan lang ka sumanao nagreklamo ka ba? Pumangur mo tatang. Saan agsasao nakabutbutang di kasya. At nga nabutbuting di kasya tatang. Tas saan agsasaon pumangur tulatan. Ala na tatang, tulungan ta ko na. Ay, makamukha ta problemam. Problemam day ta. Kasinyong tulungan dakman, balakatan dakman. Nagtakli lang iti programam da, bareng no da makatulong kanya kada kayo. Anyat kasayaatan nga ramitig tapno no mapagtalaw ko ni Marian nga. Tapno hanak ton mamamak nga baka mo bigla-biglan tulatan nga pumangor no at takman nga makiniinuman kadagiti barkada. Kikit ko lang jay sumanaon. At least di jay saan dangag pang-or. At dati pa nakaibabain ko, tinapasamak kasin yung. Dahil di nga ron, di pa kabuklan, di pa kasalita kasin. Katsapay ko nakaibatit adal kadagiti padak nga mamartek. Kansapay ko tamay kandak iti balakad kasin yung. Ket more power to your program. And God bless everyone. Ala, dito ilayang dito pagpatinggan di surat kon kasi amok yung kama nagsundon. Iyon ang karudan dagyaman kadigiti makedit ti balakad ken thank you met ken kakasin toy ag problema apagayam mo Dani iti Cagayan.